Ele whakā wanga tono o ina na uwhi. Ua o whapea o le whae unga kapeneta loro atu. Lea sabu whamamalu la sona fua le sona. Taku wa iona to e watuni whaasana lau mawhoi a whapisimisi o whaasana lau malimalo. I private media industry. O le fisigina lau ia pe se mafua a maua. Wa whaia i le whae unga kapeneta whaonga na o whalifasana na o malo. Ia o ministries o social media ministries te tasi. Ia whapea na le press secretary. Ia whaftai, o le whai unga I lalo ai inga masani al kabineta e confidential. Ia o vala umani, le sa mato pui e lava, tasi nei mafuanga, le sa li o le malo. Le mea lale nei, o le whai unga le malo, ai talana I mai fafu, ai le ifa mautuina umam taupu tau le malo. Le li o ngā tonua lewa e sao no mai ei. I le vai mamao mo le rumanai ma le tāpenanga mo le atunu umalo na saonga lemu. E tau anta pena le malo e amatatu nei. Wa le tasi, wa le atulasi, e le afia matangi se whamtalanga I walesi whasala lau o lo sanga tonu pele la tofa mai moe. A le mai tau le me fo I lea na wawa il teimil nei, o le anganga lava le momoli atu. Ia sao, sanga tonu, whamaoni, whamtalanga uma e tu atu le malo. Al mele matou te maitau, ia tu lou lava, o le mafuanga le o le tele o le bebesi lea lu te mine. Ona ese whamatalanga le watu le malo, ese whamatalanga I ui I whasala lau noa nisi o lau whai newspaper, nisi fo lau tiri o le tio whasala lau ma mea uma lava. O le tūlanga la atu o toa, o le pui puinga. O le puipuinga ina ia sao masanga tonu upu matala matustusinga o malo e tu inatu mai le taimi. I le vai mamao, o manatu le malo, o le atu e wha malo sia le ngā luenga le press secretario mo le malo. Tu la I le malo so se news ma me le malo e te tauna break le malo, breaking news. Mea tau le malo, mea tau le tunu, pule wale si fasara lau la tom ta faioi. Au matau pu lava le malo, o mato manatu, e te tauna le mua le malo, ina ia vatu le fola sanga sao. Al mele tau fai nei, o sau mai fafol fola sanga le malo, tau mo fai atu le malo fasa o sao. O le ropo fe au wai irfina ngalo le tunu. E mo mua lava le na. Ele tau ngō fia le mea nei, o le tau pepelo ina o fai pule, e maise au nei o le pāna mea, taimi maso o le mele o mea whaatusa ai le whaalumaluma, o le tau fai, o le tau whaaleanga, o le whai tio mea lava. O leanga I mai tustusinga nei, I o matu tangata, personally. Ai ngalo ato le mele I. Ele o matou le e anga I mai. O le e wha marunga le malo ia matou. A tatou le whaia se me le teimine nei. O lono winga, o le me tu lai mai le lumanai. O pule mai whafo a inga. Winga le alua o le whailanga kala wha a sefa mai le ama le ama le a. Si pa a koa I al mele ka un whaia kule malo e wha sa o sa o wha manino mwha tino. I le meta oto le leiai. Le sanga tonu o mea uma. Ai ai se upu ma se tala e a watu I fafo mai le pulenga le malo. E tauna watu I le press secretary. Fatu ele ia auto malaw. Ona fasala lauro le, ma fai ia auto New Zealand. On mere ele temil ne, ia o mo ka vale so fangu, ai muri so fangu. Tulanga sa o lava na le ele temil ne. Mai ole olo faanga moripo, pe no fai atu. E ta o nga luenga faltu stala. Pe ta ele fa pe fai atu ta ulanga ina se nga luenga. Al mele tupu, a hola le teimi o fai ai fina unga, po o fele niu sao. A fele niu se se. O hea o iei matou. O hai alu i ai le maa logo tau wha sao.
Hena nau mai le whape wo no fo ma pen ma tudi ai mai. A whela adu le malo. Hena whai tato tu la fono le Media Council. O whea le Media Council. O whea ape na i le complain pe a whapela tu i la whapela. O le alu pa le mia avela na complain i le Media Council. Yeah, o te tali wa po poi. I can afford to go lauli myself to the Media Council. A le whapale ni ina o le a ngai o le pale mia i le Media Council. O le pale mia na o le malo na whai le Media Council. So ele o whai ala le tiuti le teimiri nei wha mau po po ina o le Media Council po active o le Media Council. E tū lei mai e whai le upu ia i la tau o so lia le tau lava tū la fondo. Tau na manino le mena. O mawhau ele malo e te tau o na tu mai pēla niusa le malo mo le malo. Ina ia whaasao, whaamanino, whaatino, le tūlanga e te tau o na whaatūlanga i mea ia ina ia. Aua nei whaapea mai, whamai le malo, whamai na whono pestama anga whiri, aile i whono. Whamai na al tūlanga ua, tūlau lava wa fia uma vai lua le pānemia. Tūlau lava ua kuila koko whamamau le pānemia. E le tau ngō fie mea ia. Ja, le foi na pisa fol no phone vai nei e watu le ata le press secretary e fesiling ie let o fela leta mo yo let. Se yo mai la maleta mo yo len fai mai o leta na edit. A leta le na watu i lungo le press secretary o fa maoni na. Tulanga ia na matua i consider le lei il kabineta na fa unga. Memo mo le na sao sanga tonu ma ia aua nei to yel mele nei. O le whaia o upu mwhaamtalanga e whai ei opinion anisi i tala mwhaupunga sao ale malo. Rona rua, o manatu le malo i te tau o na to e sefe umatupele tunu. A mai umalawa whaasara launga al malo se sisila o le press secretariat 2AP FM TV9 Savadi lima le layout le talmano. Aile o longa lava o na iai le teletonunga o le ato atoa o lona whaongai. Ai sea, satu ua wanoa lava. Satu ua wanoa matu lava i tato private Media Council lato te whasala lawina. E lea afia la upule ia i lato o lo whaia pēa le tūlanga o le kiliva o news mo mea umal tūlanga wha maoni mo le whasala lawina. Ana tau te loa tangata ia ngā i ela o whamatalang. E pito i sili o na lato manuia ma mea umale malo, alal me le whaasanga mai. Le whaasanga mai ngali lima ia e o lai. Mai o manatu ai. Tau lava o na ngā isao le wha moe moe le malo, ta pena le tu lau lea, ina ia wha mautu, puipuinga o upu matala tau le malo, ia lewa e sao noa mai nei. Le whaka, e te sila fia le whaka. O le whaka o se mea confidential le malo, o na o to tonu lavo le malo. E iei upuia. E se le puipuinga o le mea lea. Mai, o le lava e avel tu alalo ia i latou o lo whainga luenga le malo. A o le liki o mea ia, o le whaalata le o le malo. This is betraying of the government. E pui nei mea ma ia whaasolo le teimi nei. Ma le tali tonu ngā whai e le malu tato malo, e siri pato. A tau tua whairole le teimi leo le pule e seo le tunu me ai whawhtaiwa e langa. E ia lewa noa, vai sisila o toi whaasalaunga le malo. Sa tatala lewa noa. E wo manatu marka peneta, toi seti, toi whamau popo mai. Toi whamau popo mai. A le fua se tapu, ma wawa ai pēle tūlanga e toi whetu una i ele tō wha ina ia sanga tonu. Le pō pese nu. A le teimine nei wha mau poponga ma le marupu i pui o le tunu. The security of publication and also le a lava le me whai. Tauna pui le malo i tūlanga umaia o manatu e whamtaltali natu. E leo sesi lava tūlanga. Te le o le tūlanga o le amana ia le malo tūlanga tau whasalaunga. E tau whaina fufu e tūlanga ina ia pui ia le tūlanga
whamatalanga ma me uma ina ia sa o atato. Se ko a whole kungu. E kau whai aku ngir Facebook po me la whai. It's bad, looking very bad, mo tato umalawa. Le tau mwhai nei po lala wala o ile tupo i neli tala al taima le usonga. Whai ngofie na tu malafo le upo, tu atu. Ya, e pe wha penasi tala.